Dete je napravljeno i više nema seksa. Mislim, nema pravog seksa. Budući otac će svakako biti seksan, jer ona 2-3 dana PMS-a sada su odjednom pretvorene u mesece. Za trudnoću se obično sazna tek nekoliko nedelja nakon što se desila. To znači da ste prve 3 nedelje trudnoće preživjeli, a da ih niste bili ni svesni. S druge strane, verovatno ćete se malo iznervirati, jer to također znači da ste 3 nedelje bespotrebno imali seks. No, krenimo redom. Ako ste dete planirali i ako ste u godinama koje smo preporučili, verovatno trpite višegodišnji pritisak roditelja da dobiju unuke. Jer oni su vas pravili sa 20 i nešto i nije im jasno šta kog vraga čekate, a davno vam je prošla 30 i ne prihvatio vaše argumente da ste zbog takve njihove odluke u osnovnoj školi sve predmete pisali u istu svesku, a more ste prvi put vidjeli sa 19 kada ste se švercovali vozom do Sutomora i nazad. Svakom članu uže rodbine ćete morati iznova da prepričavate kako ste saznali da je trudna. Imate sreće, vaša devojka će to sa puno entuzijazma preuzeti na sebe, tako da vama ostaje samo da pijete. Ne morate čak da vodite računa ni o granicama, jer se od vas očekuje da se napijete, dok vas njeni nutkaju đakonijama, a vašem ocu se otme po koji osmejak nežnosti, jer prvi put ima razlog da veruje da niste potpuno promašen vaspitni poduhvat. Kad se iscrpi rodbina, prelazi se na obaveštavanje prijatelja. Reakcije vaših prijatelja i njenih prijateljica bit će drastično različite. One će vrištati od sreće i uzbuđenja i sa punom pažnjom će slušati vašu devojku dok 100. put priča kako je saznala da je ostala trudna i nećete moći da verujete da je moguće napraviti 10-minutnu dramatičnu priču od toga što je neko piškio na onaj tester. S druge strane, vaši prijatelji će vas potapšati po leđima, uputit će vam sažaljivi pogled pun razumevanja, naročito oni koji su već prošli kroz ceo taj proces, i te razlike su razumljive. Jer dete rođeno u ženskom društvu pripada svim drugaricama i sve one stiču status tetke, dok vašim drugarima to dete dođe ništa. Oni će na njega obratiti pažnju tek kasnije kad malo podrasti i budu u stanju da skokne po pivo. Njene drugarice će odmah početi da izdvajaju jedva iznošenu garderobu svoje dece. I još pre nego što se beba rodi, imat ćete u rasponu veličinu od novorođenčata do Tyriona Lannistera. Koliko god bila strka i gungula, vremenom ćete ipak biti prepušteni sebi, da se malo sredite, da shvatite šta vas je snašlo. Možda ćete čak, ukoliko i nisu odmah krenuli bolovi i stvarni ili obraženi, 1-3 nedelje da uživate u nežnom seksu na koji niste primorani. Takav početak trudnoće zabeležen je kod 0,001% trudnica, kod ostalih seks je odmah isključen. Jer ne možeš ti metati spolovilo tamo gdje je njena beba. To što si upravo to radio prethodne 3 nedelje nije prihvatljiv argument, jer ona tada nije znala da je beba tamo, a sad zna. Kao što rekao smo, u prvo vreme apstinencija će biti osvežavajuća. Kasnije počinjete da primećujete neke zanimljive stvari u vezi sa svojom seksualnošću. Naime, 3 dana nakon što sazna da je trudna, ona će uzeti bolovanje i posle toga će provoditi mnogo više vremena kod kuće. To znači da ćete vi mnogo ređe ostajati sami i nećete moći više da odvojite 2 sata za masturbaciju uz proveru 36 bookmarkovanih sajtova. Morat ćete da se prisjetite tinejdžerskih dana i kako izgleda kada se nakupljene tenzije oslobodite u 2-3 minuta samoću u kupatilu, bez mogućnosti da u bilo šta gledate. Posle nekog vremena ćete se iznenaditi kad shvatite da vam je žensko lice na bočici njenog šampona za kosu vrlo napanjujuće, a da je golo koleno na kutiji patrona za njen brijač vrhunac perverzije. Ili imate drugu mogućnost da proverite koliko ima istine u tvrdnjama da je višemesečno odlaganje ejakulacije dobro za mentalne sposobnosti. Kako god da se suočite sa nedostatkom seksa, to će vam biti jedan od manjih problema. Jer pored svih fizioloških promjena koje se dešavaju u telu žene, dešava se jedna važna psihička promjena. Kod trudnice se javlja takozvani instinkt gnežđenja, nesting instinkt, kada ona počinje na stan da gleda drugim očima. Frižider, koji je do sada sasvim dobro služio, odjednom je premal jer u postojećim pregradama ne može da vizualizuje prostor za sve kašice i sveže povrće od koje će ih praviti, iako do sada nije prilazila kuhinji. Vaše patike za trčanje koje mesecima stoje na terasi sada zamišlja sa zelenim isparenjima koje će okužiti pelene koje će tu visiti za 6 meseci i moraju da se sklone odmah. Također zidovi koji su leglo zaraze moraju da se okreće 2 put, jednom odmah da se ne bi nervirala, a drugi put neposredno pre nego što se beba rodi. I upamtite jedno, bes koji se izliva na predmete i pojave je dobra stvar, jer to znači da se nije izlio na vas. A izlivaće se, ništa ne brinite. Prihvatite to kao neminovnost, što pre to shvatite, manje će vas boleti.
No, sve ovo nije ništa u poređenju sa stresovima koje će vam doneti organizacija događaja o kojem ćemo govoriti u sljedećoj epizodi. Dok nju budu drmali hormoni i najjače mučnine, bit ćete u sred posla koji ona smatra najvažnijim u životu. Naime, vreme je za... U stvari, ja sada nisam psihički ni spreman da izgovorim to, tako da vam savjetujem da kliknete na subscribe, da se vidimo u sljedeći utorak, da bih vam ispričao o neslućenim hororima koji vas očekuju.